Ana selesa naikan kafan yang bau bebewan Ali Murtawa yang gulang ulen Salman Farisi yang gulang kaki Ya Abu Bakar yang gulang ulen Salman Farisi yang gulang kaki Ya Abu Bakar. Assalamualaikum sahabat MQA Channel. Berikut merupakan video rekod terbaru MQA tentang kisah wafat Nabi, atau dalam bahasa Indonesia disebut kisah wafat Nabi. Sakit Nabi sambung kembali hana jantate si malam sakitnya siat bangbungong laye sambatan yute Nabi nekun ulan nyawafut karab ngemsukur malaikat ba omban ngedengong ketongan wafut mandung merut tujah imata Omban ngedengong ketongan wafut Bandung merut-rut tujah imanta Di Abu Bakar nekul merijang hati kalukan kamu nyodumna munyokatan le ya Rasulullah kagak puan dum asodonya munyokatan le ya Rasulullah kagak puan dum asodonya tengah yang bandung baca selawat Nabi wafat malaikat bang malaikat netron hubungong bijur-bijur sago nepreh maulana Yoga balon ya Rasulullah tamang Fatimah coba dada berdawa Isya coba tala Sofia Haniba Geneng Bandua Cuma di saudara dada si bahawi ditentang hati nepuncak muka alamlah nujum dimuyuk taku Zainab laju dimuyuk dada Hasan Hussein dan dua gangan Falet janjongan sampung muka
akhirnya nasiat Bangungong laye Sahabatan yute Sompugana